Njengoba emacembu etepolitiki ayaqhubeka nemihlangano yetinhlelo tekubusa ngekubambisana kubomasipala, sinibutile ukuthi ngabe babekwaphi bavoti kuleti nkulumiswano lekungibo labavotile. Ngenze kuyinto lenhle lento angilamacembu etepolitiki lapho atosebenzisana ngekubambisana kubomasipala balakhaya. Lapho ngiyathemba ukuthi batobambisana ngulona nkohlakalo. Mina ngibona le nkombankombane ihlukumeza thina abavoti thina esikulindele njengamanje ukuthi bakhe inhlelo ukuthi ke intuthuko letha kanjani emphakathini. Le nkombankombane le impela iyasihlukumeza. Esakhankasa bebegxekana leli qembu elisolu ukuthi nokuleli qembu elisolu ukuthi nokuthi manje sekumele kuphathwe ke manje sephinde futhi leli qembu alegxeke elinye yilona futhi selifuna ukuhlangana nalela kade eligxeka. So nje indaba yabavoti abayingeni bona nje bafuna ukuphatha kuphela. Uma sekufika kulesi sigaba umsakazi sisuke singaseyilutho ngoba kaze ngibone nelilodwa iqembu eselikela buyela kubavoti balo la yoxoxisana nabo ukuthi babone ukuthi iliphi iqembu abangasebenzisana nalo. Kufana nomuthi uyofuna umsebenzi kubo komasipala usuke ungaseyilutho nje. Msazi phela thina njengabavoti abasenendaba nathi. Angithi bakutholile kade bekufuna watholile amavoti. Indaba ethu abasayingeni sebekhuluma bodwa bona ematafuleni kuma boardroom. Bazovumelana bodwa inqumo bazoyithatha abasasifaki thina njengabantu abavotile kodwa kayi into esizoyenza vele sizwa khona uma sebeqedile ukukhuluma benze lokho abazokwenza ngoba vele ngeke sibaphikise umthetho wabavumele. Lena imibono yebabukeli iSABC ngeke ithweswe ukuthi iphendulela ngayo.